agdama kat addaak dito'y balasiw taaw. Ngam tinak istoryan ita kat tinagbalin apadas ko ide addaak pay dita Pilipinas. Ado kami nga agkakapsat, iso nga idiin baga ti ulitag ko at agibyan nak, pinalubusan dakmat dagiti dadakkal ko. Rugyak man nga rot ti agsalaysay, idi agtawon akon iti 15. Kastoy man dagiti pasama. Anday ta, nabalsig ko amin ng dagiti kinayok. Umanay mat siguro dahito yun na pagsungrod may iti sumagmamanong aldaw. Ibilag ko ba isalansan ko, tapno mamagaan na imbag. Kasta unay at dagaan na. Nagpulot nga minan ti panawan. Napanuga ka nagbalsig mabisinak tayo din. Tinasayaat, mapanak di kusina. Mapanak mangkita iti mabalin ko kanan. Hoy, Louie! Ha? Uncle Donato? Abay nga tugtog ako katita, ha? Abay, nalpas mo ka din ti paparamit ko kan ka? Oo, Uncle. Nabanuga ka nagbalsig. Iso nga agin inanaak. Sino tinagkunakan ka nga ginanaka, ha? Uncle? Maban kay jay talon, tain kay tuloy jay araradwak. Oo, Uncle. Agawa ang tagunay. Di ka ginad-ginad, tamaan makaraman ka manan kanya. Oo, Uncle. Di ka agaw-awid aging gaadi mo malpas na jay. Naawatam. Oo, Uncle Donato. Hey! Ingatan di oras. Ano sa anak nga bidlot? Amangan no alas 3 iti malam. Mariknak tibisin ko Jack namin nangal daw. Ho! Ho! Mapan ko man kitaan. Nuat na naloom abunga ti papaya. Kaisulangan ti kanak. Japay nga minalpas ti aradwak. Sigurado nga ang tanak manan ni Uncle Donato. No gawid ak ajak pay nalpas ti paparamid na. Ituloy kong ito madamdama ti agarado. Mangkita pa iti konforme ang mabalin ko nga ipaunag. Tapno at da pamigsak nga agarado. Ne, unay mo't daytan apanlangan mo, Louie. Inayadam mo't ibusam samot amin nga inapoy kan si daanan. Ibatsyamot ni Uncle mo Awon, ante. Pasensya kayon. Mabisinak ngamin unay. Tas anak anangal daw. Wan ngam inayadam ata di kakat maltutan. Kan ipakpakauna ko na, Louie. Gawat ita. Iso amasapol nga agtipid na yo. Tani, narigat tibiyang. Basitum laang ti kanam. Nawatam. Wan, ante Nida. Kastam kadilatan Donato. Tunggal sumangpot ka, nabartek ka. Tumalang na ka man, Nilda. Di nagpakibibiyangan ta saan ka mo tapakibibiyangan. Naawatap. Kasano adi ka pakibiyangan? Kitday tamit lang agin inom iti arak tar aramidam. Nagrigat lang arudan tibiyag, ngam karkarwang pay laang. Di nakman sitar-sitaran akasta. Tasaan mo da sikat di mamang tadi di pagininom ko. Oo, laklakayan kan, ngam di ka pay laagbalbaliw. Oh. Imbag lakit din tawan anak ta. Tanuad da, ang mga nunataydan itibisin, gapu iti kina irresponsablem nga ama. Tumal na ka man kunak na.
Kaya't mo tatapisan ka, ha? Di ta ka manlangan. Louie! Louie! Apay, Uncle. Umay ka man dito eh. Kuwan, Uncle. Darasam! Apay ka di, Uncle Donato. Ala, masaya na. Aging makaturog ka. Kuwan, Uncle. Lalay ngam di mang masahe kanyak. Tapno makaturog ka. Nawatan, Kuwan, Uncle. Louie! Louie! Umaya ko, Uncle. Papanamaya! Eh, kuwan, Uncle. Napanak nagbayabas. Mabisinak ngamin. Ay naman naktakday ta bayabas. Day kakid din diing ka into na rin. Imbes at itrabaho. Agkirkiraos ngamin ang tiyan ko, Uncle. Sa anak mat ngamin anamigat. Kapilaan timpaw nagkuitay. At dayan ng mikat ka na tayo. Katawan man. Agpapata tayo akapila ang timpaw nagda. Uncle. Ala. Ingkakat ituloy yung tiyan aramidam. Tap numalpas. Louie. Uncle. Ingka makikumboy. Tasya ko timang ituloy dar aramidam ijetalon. Sa dino, Uncle. Agburas ka no da pari duming itimula da pipino. Agbirbiro kiti tangdanan ng agbunag. Iso amapan ka. Un, Uncle. Mano kanungay ti kumboy. Ay na, saan mo natawagan? Basta mapan ka. Agyaman aktay may Louie. Intun maminsan tumanen, wad? Ala, mabalin mo ti agawit, baro. Saan nyo pa'y mat nga indat ti kumboy ko, Uncle Doming? Ha? Ne, apay. Saan nga imbagan ni uncle mo ayakan ka, barok? Tiyan niya, Uncle. At ang amin utang na kanyak. Kat isuting karom, baba ni ti panagkumboy mo. Ay, kastaya. Hindi namat ngamin imbaga, Uncle. Naglukon day diyang uncle mo. Atoy barok. Alam day toy, tapno at damat kwartam. Saan, Uncle? Nakababain mat. Alakit din, awatamon. Aywan, at da di aramida mintun bigat. Amangan no kayat mo ti kumuyog amapan ijayili. I-deliver ko dagiti imbunag tayo apipino. Sige, Uncle. Sige, angam ne. Agpakada kapay akad angkal kan antim, wan. Iti kasta, saan da kan tungaungtan? Uwan, Uncle Doming. Palubusan mo lakay. Sigurado nga ikan ni Doming ititangdan na date na. Tagpakpakuyog kat nga rod amapan ag-deliver. Anyat ko na nayakan ka, Louie. Tangdanan na kakanaw? Jack amo, Uncle. Basta ko na nalaang mat. Ako yugak nga ag-deliver. Oo, sige. Sumurot ka. Ngam ibagam ta ikan na kay ti kwartam. Bayada na titaktak mo. Tane, adupay ko mati aramida mi talon. Mabainak mat, Uncle. Mala. Bayam, tasyak to ti mang ibagakin ni pare Doming. Apay no ibati munti barito akadwa manong Doming. Ay kat, no kayat nalakit di ka bagis. Mayat ka nga agbati ditoy, Louie. Kuwa, Uncle. Awan nga min kadkadwak dito'y balay, barok. Imbaglaga ibabaon ka no kwa. Tangdanan ka mat no bilang takayat mo ti agyan kanyak. Kuwa? Amangan no saan akayat da Uncle ko? Kasta ka di? Unante. Bayam, tay bagak to kan ni pare Donato. Siyak ti makaamo amang ipalawag kan kuhana. Sige man nga rod, Uncle. Isudamat lang amin ti pampanunutak. Tano siyak lang, kayat ko. Tani, nagrigat ti trabaho kijay. Kasano manong, slikan to lang arudan ti makisarita iti ulatag ni Louie. Wen kabagis. Agbati pay lang arud ni Louie ditoy. Tamapan ko ipakada kada pare Donato. Ang amno saan da kayat?
umay kan tumot lang sukunan. Sige, Uncle. Katagyaman. Louie Barok, Auntie Mirna, kauawag ni Manong Doming. anya nga iti kunana, Auntie? Pinalubusan da ka kanungag na ed dito'y balay. Kasta ka di, Auntie. Nasaya at matngarod no kasta. Agyaman akno kayat mo ti agnaed dito'y balay, Barok. Una, Auntie. Kayat kun ditoy. Tanagrigat ti trabaho ki J.N. da Uncle Donato. Kanayo na pa'y amabisbisinan. Nagrigat ngamin ti biyag ijay, Auntie. Sa dino aya, di ayan dagiti dadakkel mo, Barok. At dada ijay lugar mi, Auntie. Ado kami ngamin nga kakabsat. Isu nga impatagibidak iti kabsat matlaang ni tatang ko. Kasta gayam? Auntie. Ngam, nauyong da Uncle Donato kanyak. Basit laang abidot ko. Bukawan dak adagos. Kumabil pa ni Uncle Donato. Isu akayat ko na talaga ti pumanaw ijay. Nalpas ka ka din iti high school? Auntie. Kagrad-gradwar ko lang idinapan atawan. Dandanidid akong pagtuluyan iti high school. Tawan kano aramatak. Angam impilit ko. Isu nga inanusak tinagdisdis kitar iti balunak iti eskwelaan mi. Kayat mo ka di agtuloy nga agadal? Launay, Auntie. Nga, agurnungak pa'y. Sige, siya kung ti makaamoy ti panagadal mo, Barok. Agpaiso, Auntie Mirna. Wen, kunak lang aruden. Pagtuluyan ka nga agadal, Louie. Simuro ta kini pare Duming. Tao may ko alaan ti sweldom, Louie. Ha? Ayan nga ti sweldom. Itad mo amin kanyak. Ay, kuha, Uncle. Sana nga agsusweldo. Imposible Sana talaga, Uncle. Ngamin, pagad-adalan nak ni Auntie Mirna. Aniya. Day tatipod no, Uncle. Ay, sana mabalin dita. Agtarab-trabaho ka dito'y. Ngam saan ka kitin nga agsusweldo. Sa dino tayo ang tikapsat ni Pari Doming. Kaya't ko ang makasarita. Naimbag nga oras mo, kabsat. Ada ka di parikot? Auntie. Louie Barok, panawan na kami pailaan dito, iwan. Sige, Auntie. Anya ka di itayan ti ko na mga ibagam. Apaya kayat na ka makasarita. Ay ko. Kanakak ni Louie, madam. Pudno aya, saan nyo asusweldo ang ti kanaka? Wan. Ada nga min saritaan mi ka ni Louie, kabsat. Tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay, nga uray saan ko asweldoan. Ngam, pagtuluyag nga giskwela. Ne, sabi ngay, awan mo ti kasta saritaan mi kini Pari Doming. Iso a pinalubusak ti kanaka nga trabaho kada kayo, madam. Ti amok kat susweldoan nyo. Iso ngay manugotak. Kabsat, saan pa nakibiyang? Angam saan anasaya at tikasta nga aramidan niyo no bilang. Agasam man, tapagtrabahuan niyo ni Louie. Kalpasan na, da kayo ti mangala iti sweldo na? Di mo pakibiyangan no niya ti kayat kong aramidan iti kanakak. Nawatam. Tangay kaslamat kayam. Iyawit ko lang ang ti kanakak. Sayang lang ti pampannog na agtrab-trabaho ka. No di mo matgayam sweldoan. Awan mat problema iti dayta, kabsat. Palubusak ni Louie. No lakit dita kayat na ti sumurot kan ka. Angam no saan, sapay kuma, tadi mo pilitan. Louie! Louie! Lukat am di ko nakne. Saan ko maanatang ti ulong? Maysa! Di nakpagpungtutin. Kaya't mo sabot ang makaraman kanya ka? Panagkunak ka talaga di na kayat ti sumurot kan ka, kabsat. Ay, sana mabalin, madam. Nasken nga iyawit ko ti kanakak. Louie! Lukatam diri daw! Louie! Atoy, ikan kay ti pakitsendam, kan pagpletem nga agawid. Di mo mabalin apilitan ti kaanakam, no talaga di na kayat ti sumurot kan ka. Agyaman ak, madam.
Umanay ka di daytan? Uwan, madam. Sobra pa ya. Ay, sige. Agawid ak narutin. Kasano, Louie? Anya nga iti plano ita, nakalpas ka iti panagadal mo. Agsapulak adagos iti pagtrabahuakan ti. Adakan ka dayta, Barok. Unan ti. Numabalin ngamin. Katjak kayat nga adda masayang nga oras ko. Kan maysa. Kayat kun asubadan ti kinasaya at yu kanyak. Pakaragsakak ti tumulong, Barok. Kat sa anak nga agur-uray iti bayad ti anyaman ana aramidak iti pada ka tao. Nakasaysaya at kayo talaga kanyak, Auntie Mirna. Wen tanasaya at kamat kanyak. Nasingpat, nagagat, kan mapagtalkan ka. Isu nga imbilang kan, kas pudpudno nga anak ko. Kasta akmat kada kayo, Auntie. Imbilang kayo matan, kas pudpudno nga inak. Kat agyaman ak unay. Gapo iti kinaimbagyo kanyak. Mano atawon mat adyak nagaw-awid ditoy, Uncle Doming. Pimintas mat gaya man ti kalsada. Saan na nakaslay di Arap Road? Ewan, Baraok. Ado pa yun ati babalay. Imadun ti umili ditoy. Ado ti dayaw. Kumusta mat nga tanda Uncle Donato kan Antinida? Ay, nadamag ko ngagsaksakit ni Pari Donato. Nangamjak pa'y piman na panpinaspasyar. Nalabit aga po iti kinalaing nga uminom iti arak. Isong agsakitan. Ay katanya pa'y nga ay. Isuwa nga talaga. Artak mat nga may di ulitag mo. Ay kayat mo kaday. Tatumagas tayo jay balay da. Sakbay nga agawit tayo jay balay. Sige, Uncle. Kumusta kayo, Nanti? Louie, anak. Si kakadinday ta. Ay na nagtaar ka matan balong. Kan limok magka. Sakto lang, Matanti. Ni Uncle Donato ngay. Sa dino ti ayan na. Ay na nabayagan ana idalit ni uncle mo. Nakong. At da iti silid mi anak ka ita. Saan unay ama ka kuti-kuti. Tanasakit ti tiyan na. Anya? Ni, napay. Agan ano ni Uncle, Auntie? Ay nalipata kun di imbaga ti doktor asakit na. Basta complicated. Sino di kasarsarit ang bagay? At nagadisimang abisita. Anay ko! Anay! Nangagnan ti boses mo. Umay kanak ko. Mapantay iti ayan na. Ala, di kayo nagsangit, Uncle. Agsao ka alakay. At da ka di kayat mo nga ibagakin ni Louie. Uncle. Amo kakasta unay aragsak na anak kakitakan ka. Kan amok latan nga agbababawi gapu iti kinaulpit na itikan ka. Auntie. Pagkawanan da kami kuma. No nagbalin kami anaulpit itikan ka, Barok. Ala, saan kayo nagsangit, Auntie? Di kayo agdanag. Saan kayo abaybayan? Nakasagana aklat ta tumulong kada kayo. Diyak lang amin malapdan ti agsangit. Nangruna no malagip ko ti kinaulpit medikan ka. Itatamaysakan a professional. Saan ka lata nagbalbaliw? Saan ka nang lipat? Nakasingsingpot ka lata. Louie, anak ko.
Nagbalin kayo mat aparte ti biyag ko, anti. Awan sa bali amang tulong kada kayo. Saan asyak? Aginggat ka balag. Tulungan kayo lakta. Kastamon ka dagiti kakabsat kan dadakal ko. Agyaman kami unay kan kaluwi. Kat sapay kumataano pa'y abendisyon, di pa'y ti Diyos kan ka, baro. Agyaman kami unay. Kanakan. Agyaman kami. Iti kinasayaan mo kada kami. Nga uray nagbalin kami anaulpit. Itikan ka. Maragsa ka nakamak kita iti paligim. Sapay kuma. Na mapakawan na kami kini anting. Nang runa-unay kanyak. Nabayagan na napakawan kayo, Uncle. Kan may sa, iti kaano man, sa anak anang imula iti sakit tinakam kada kayo kan ni Antinida. Linipat kong dagijay, Uncle. Luwi. Naragsa ka kon. Amang isubli iti bukod ko. Ngamin. Nakapagkintaw. Kan napakawanak bitan. Kanakan. Di kayag sa uwi ti kasta, Uncle. Agpaimbag kayo kiti. Addaas iti Diyos, Uncle. Saan kayo kuma amawanan iti namnama? Kalpasan ti sumagmamano abulan, natay matlaeng ni Uncle Donato. Saan daan naparaburan iti anak. Isu nga ita, agmay sameten ni Antinida ijay balayda. Ngamkit di, pasaray pasyaran met dagiti kakabsat ko. Ita, addaak dito'y balasiw taaw nga agtrab-trabaho para iti pamilyak. Pagad adalek dagiti kakabsat ko. Ket adda pay dua atol tulungan matlaeng ni Auntie Mirna. Isumet ti kadkadwa na ita ijay balay na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Louie. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kidawag ngailingad na kumalatan itinagan a June. Nakurapay kami laeng. Sang kasapol sang kasaang ti adda a mabirbirukak, babaen iti panagkarkarpinterok. Makilablabada met ti asawak wenno saan mapanaglaklako iti natnateng. Apay nga ta, ano maminsan adda dagiti tattao analaing nga aguyaw ken agisawang iti agkakasakit. Imbes ket di atulungan daka saan met takarkarong nga imamegda ka. Ket tinasakit mismo pay akadaram ti mangaramid ken ka. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man ti pakabuklan na. Insan Jonah, si Kamat Gayam. Dumanon ka pa'y di tabalay Intag ka pa'y. Saanan, insan? Idagas ko lang to'y nabati mi apit sa kin donut. Ha? Ne? Nagkapuan na dahita, insan? Insangpat nila kay ko. Saan mi ngamin ama ibos? Sayang mat no ibalang ko. Iso nga inyag kun tapno makaraman kayo mat itipit sa kin donut. Ay na. Agyaman na, insan. Ay, awan anyaman na, insan. Amok nga minasaan kayo ang makaramraman iti kakasta. Iso aparamanan kayo man. Ha? Ipakan mo kadagiti anak mo dayta, Iti kasta, makaraman damat piman. Oo, insan. Anak kayon tumat nga anak, kat nagrigat ti biyag ita. Ha? Ay, lipata mong tinay pagak, insan.
Sige, mapanakon. Mapan ko pa'y ngamin parubuatan nila kay ko. Agsubling ngamin ni Manila. Oh, apay manan nga da ka dito'y balay, John. Ay, ko, auntie. Umayak ko maumutang iti kwartam. Day takot manan ti kunkunak. Pado kayo apado iti anak. Ngam di yumat kabailan abyagan. Ni Auntie Eva, mat. Awan lang arudan ipakanyo. Ngam anak kayo pa'y lang anak. Ala ka din, auntie. Bayatak mat lang nga dagos. Apaman na maalak ti sweldo. Kasanon tulaangan no aggigiddan ton nga agadal dagiti innem nga anak yo. At daasi ti Diyos, auntie. Ay na, kasta akanayon ti ibagbagam, John. Di oray na asi ti apo, nukurang kayo mat iti aksyon. Awan na, mailumlum kayo iti utang. Talaga kasta, auntie. Parte ti biyag tayon day ta. Anya ngay nga rod. No isumag ti nakaipatugan tayo. Ay, por Diyos, por Santo. Mano ay ati utangam? Ay, kwa. Sa nga ribo lang, auntie. Igatang ko iti bagas. Atoy. Agyaman na, auntie. Sana bali. Tabayatak tumadla nga dagos. Apaman amaalak ti sweldo ka nagkarpintero. Kat nakautang ka matlaang kini Auntie Eva, lakay. Uwan, bakit? Siguro pinagsasawan na kamangatan, sakbayan ng tadaan niya. Ay, naku namon, bakit? Ang pinalapas ko latan, dagiti imbagpagana. Lakay. Nairwamak matkit din iti kasya pa nagsasauna. Agsermon pa'y nga umuna, ngam ikan nagtumatlaeng. Wen angam tagibasitin na kamatlauna yan, lakay. Bay amon, bakit? Aw-awatan talat na ka din ni Auntie Eva. Gagangay siguro tinabakita na balasang. Ha? Wen angam no maminsan, nalabas matan di pa nagsasauna. Anya nga tano agabrudak laangan, lakay. Ay, saan na bakit? At kasapulan da kadagiti anak ta. Di ka kadiagdanag, takabailan kayo mat asuportaran. Iparenovate gayam da in San John at ibalay ta, bakit? Wen ka nung arod, ingkakit ka sarita tasikan timang kontrata. Uwan ko ma, ngam kasla mabainak mat. Amangan no engineer ti kayat na amang kontrata. Sa bagay, kanayon na nga ipalastog kat, adakkel ka no ti sweldo nila kay na iti pagtrab-trabahuan na akumpanya. Uwan nga rod, nagasat ni in San John, ta nakatumpong iti lalaki anapintas ti trabaho na. Uwan, ngam tijak kayat kan kwa na, napasikat launay. Kanayon da kano amang restaurant, kan agkakangina pa'y kano dagiti kagawaan da di tabalay na. Uwan ka nung arot, bakit? Nakaasawa lang iti professional, kunamatlan asinon ng agsasaw. Ala, bye-bye amon, bakit? Saan tayo natutupan? Tama nga no day tantupay ti makagabuti saan tayo apagkikinawatan. No makapasakit mat nga ro ti pa nagsasauna, gaputa pimintas ti biyagnan, kunamatlan asinon ng agsasaw, kaslasaan mat anaggapu iti rig. Anya manan ti masapul mo, John. O may kakadimanan umutang. Uwan ko ma, auntie. No, at kwartam Inayon ko kumaiti gatang ni Tricia iti usaran na para inton coronation night da. Iso ngamin tinangaba ka kandidata iti pagadalan da, auntie. Day tangamin ti madikada kayo kat. Feeling rich kayo. Siyaklatan tinamnamaan nyo. Kasano kayon ngay awanak? Auntie. Ladingitat, ngam awan maitad ko. Auntie. Malagawit kan. Ano sa inyo ti agdis kitar iti sa bali? Tatalaga nga awan maitad ko. Nasayaan tatinungpal mo timpagakan ka, Eva. Agruam da ngamin, no kanayon mo ida pagustuhan. Kanayon asikat ipagdawdawatan da. Agbaybayad damot kit dia. Iso na lang tamabulanan. Basta, baybay amon. Di mo nikan ti kanakam. Juan Rogelio. Urnungam kit ti kwartam. Tayson to ti aramatan tangag kasar.
Una, At di kagdanag, tapag tinulungan tanto matkit ti magastos. Hangem, saan pa'y nga ita? Tawan pa'y trabaho. Agsapulak pa'y, tanarigat met no mga sawak ngawan na talged na trabaho. sa nabali tadang trabaho, Rogelio. Uray pa'y. Basta, agsapulak met iti mabalin ko apanggedan. Ewa, darling. O sige, makaamu ka nga ron. Kasano, rumarta matlaan, intag pasyar. Ay katuna, ang uray santan nga agpasyar. Mapantalangan ag-shopping. Kalpasan na, agawid tanto matlaang at agos. Sige nga ron, darling. Asino nga lalaki ang kanayon amang sarsarong karkin ni Auntie Eva, lakay? Boyfriend na kanumat bakit? Anya, Agdua-dua kiti daya tao. Kaslasaan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. ni, taapay mat anak ko nam daytan, Jun. Jak ngarut ko sunada ti panagkargaraw kan panagsasauna. Madlaw nga dalas-lastog na. Presko nga agsasao. Nagamamuan da kano aya iti dayja a lalaki. Textmate na kano. Anya, ay kat palagi pamtulatnaan ni Auntie Eva, lakay? Wen bakit? Kasaritak to ni Auntie Eva. Dahito, di bagpagakan ka alat for sale, darling. Kita ma. Napintas ngagpaiso. Puro apatan. Wen, sa anak nga ginteres iti daytoy alote, no sana napintas ti lokasyon na. Napintas apagpataktiran iti balay. San ka di? Mapalintan tumat ng ti agnegosyo ditoy, no bilang laeng. Huwanan niya. Sayang ngamin no sa bali ti makagatang. Sapay, naglaka ti panangilako ti gayam ko. Kunana pa'y, amabalin ka no ahulugan. Okay, sikat ti makaamu, Rogelio. Gatangan tangarot da ito adaga. Isu na laeng, ta kasapulan ti down payment, darling. Sige, darling. Awan parikot iti dayta. Manungay ka no, ta isot idiskita ta. Di mo latan ikaskaso ti ibagbaga ni Antim nga Eva, anak ko. Nanang. Kasjay laag ti panagsasauna. Ngam nasingpet day jay akabsat ko. Aywan kayam. Kasla na dakamat yu iti kanyak. At kayo tinangpaadal kini Auntie Eva iti koleyo. Saan matkit di nga amin? Adalaag matbasit anay tulong ko idi agad adal. No agsasao. Kasla awan pulos na itultulong yu kan ko na. Nadlaw ko nga ruday ta. Manipod na kaadal. Ngimato matan ti purwana. Tagibasitin da tayo matlaw na yan. Pati tayo nga insan Jonah. Nakiasawa lang iti at mabalin na. Uyawan na matan da tao. Ay na, di mo latan ikaskaso ida, anak ko. Tikat di panagadal dagiti anak mo ti asikaswam. Uray aduda, ikarigatam ida pagadalaan para iti napintas to amasakbayan da. Nasayat mata si mangpat kan kabagais. Apay ka bagis. Kaslada na patag nga ibagama. Talaga nga da kabagais. Anya day ta ka bagis. Anya nga ta, no ilako tayo lang ti family house tayo. Anya? Ne, apay nga ilako tayo ngay. Kat iso ti pagnanaudan me kada John. Family house day jay. Ngamda kayo lang matiag numnumar. Kasanungay matan ti bingay may kan ni Eva. Sa dino nga yan ti pagnaudan me, no mailakon ti balay kan solar. Ay kay tagaramit kayo na, iti kalkalapawi up. Cesar, Hagbiro kak iti bayer. Tailako tayong ti family house tayo, manang ruseng. sana mabalin, Cesar. Napintas lang arudon ti biyag mo, ngam almanampay laeng matidaan a balay. Ay katuna, katrumbang laeng matata anakak mait. Nasken laeng at damat bingay ko dito'y abalay.
Saan na mabalay? Ada kayo lang ti agnumnumar. Nagsweldo ka din, Eva, darling. Wen, apay, masapul mo ka di manan ti kwarta. Taihulog ko manan iti lote ahulhulugan ta. O sige, alaom ton ti paghulog mo, Rogelio. Tamapan kong tumanan bisitaan ti lote. Mapan ko dalusan tapno nalinis a kitaan. Adakan ka no magagat ka mapan manglinis. Wen, darling. Pasensya kan, tasaan ka pailang matulungan. Adu ngamin ti pakakumikumak iti trabaho. Wen ka di. Ipamaysam ti trabahom, darling. Narigat ngamin no mabaybayam. Kinapudno na. Mababayin akon ka. Ngamin, aging gaita ket awampay trabaho. Ay na, kaslagas sawatan. Iso adi ka ka din agbabain. Nuan niya ti kukwak. Kukwam matan, Rogelio. Naimbag nga oras yun, ante. Awan kwartak. Ado ti paggasgastusak. Iso nga awan maitad ko. Ha? Hindi, ante man. Di kay kadiagdanag, tas anak nga umay umutang. Ha? Umay kalaeng kumaawisan. Tadapas ita pagsasangawan tayo ama kanidya balay. Graduation ngamin na kitubing. Ado ngamin tinaawat da apang madayaw. Iso nagluto akmat amasit. Ay na, naggastos kayo pailaang. Indulay nyo lata kumanti kwarta nga ingat-gatang nyo kadagita asagana. Tapno saan kayon ton nga agot utang. Ha? Ag-practical kayo man. Di kay kundi baknang. Auntie Eva. Inton maminsan, oray saan kayon ton nga agpaskan. Laglagi pa nga elementary aken high school pay lang dagiti anak mo. Agpaskan kayo inton agturpos da iti kolehyo. Agurnong kayo ket di, tapno inton agkasapulan kayo, addan to kautan nyo. Nasaysaya at samat no agkasartan, Rogelio. Iti kasta, agbalin mo ten aligal ti panagden nata. Wan nga rod kuma, ang problema ti gastusan ta, Eva. Ay kat uray simple laang akasar Uray pa'y simple. Awan nga rod kwartag, darling. Di kagnanag, ta siya akong ti makaam mo. Aglonak iti pagkasarta. Pagurayan ta iti buyer ti family house mi. Kasanod ti lote ahulhulugan tangay. Ay, wan. Manupay nga agpayso ti udi ta ichay. 100,000 lang ang darling. Kinapudno na, awag lang ti gayam ko. Ipapakas na tinabati, takasapulan na kano ti kwarta. Uray, 80,000 la kanon. Medyo dakkel pa'y laang agatad dayta. Sana bale, tadan tumatan lotem, darling. Sa bagay, sige. Tay supay lang nga rod ti pangaramatan ta iti ilon ko. Nukasta, hada asawa day dya, Dennis, Jonah. Wan, ngam nabayagan ang nagsina da, tatang. Ikamkamat lang day jay babae ti pagina ka ni Dennis. Anya nga ikamkamat asasawang mat. Kat no nakadkadlaw mabutbutang ni Dennis iti day dya babae. Nagdardaras to pa asimurot iti asawa na. Oho, awanan ba inkit di day dya babae Idaldal na pailaang ti pagina iti asawak, kat di dangarudan kayat. Puskol rupa, surun kon. Sika ti puskol rupa. Tatang. Asawak kon kunam. Idinto tasaan kayo mat nagkasar. Abay, di ka mabain iti kastangar aramida. Kunak man lang no baro ti agbalin manugang kaw. Saan mat gayam? Tadamat tin asawa na. Ay, mangibabain ka, Jonah. Na, tapno amuyo, saan laang asyak ti mangibabain, tatang? Uray da kayo mat. Apay ti kunayo, jak amo ti panakisugsugal, ken panakisinsin narakyo iti day jason niya.
Saan kayo na makapaglibak, tatang? Jak agtagtagari ngam amok ti agpaliiw. Isupay ti may sa makagapo, no apay nga ipilit yo nga ilako ti family house yo. Ngamin, awanan pagsugal yo. Agtal na ka, Juna. Di nakpagpungtutan. O makita yo dayta? Makaungat kayo tapudno ti bagbagak. Di kay man kundilinis, tagpada talaang nga dapidot na, tatang. Kinasarita ta kayo ka din ni Uncle Cesar, nanang. Ay, wan, anak ko. Saan la asyak ti kinasarita na? Uray gayam di antim nga Eva. Kaya't da nga ilako mintoy balaya pag nanaudan tayo. Ay, talaga nga agragot launay ni Uncle Cesar amang ilako iti lote kan balay. Ay, hun nga, Rod. Ket, anya kay ti plano yun, nanang. Diyak umanugot iti kayat da, anak ko. Mas daawak lang, nanang. Apay nga italaang mat adakamatin ni Uncle Cesar ti maipapanitidaan na balay. Ay, uray siyak nga, Rod, anak ko. Agasem man, tadanda ni Inaldaw nga agsubli-subli dito'y balay. Wan nga, Rod, talaga nga ipapilit na nga ilako ti daan a balay, nanang. Ay nahagyaman ak tanadanon ka dito'y balayo kaanakan. Oh, Auntie Eva. Pangaasim ka di at tulungan nak amang sapul kin ni Rogelio. Ha? Ne, apay Auntie. Sa dino tinapanan ni ulit ag Rogelio? Mapukpukaw nga Rod. Manipod idiinted ko ti 80,000 a pagbayad na iti lote. Nagpukaw mo ten. Sakit jak makontak ti cellphone na. Amangan kit dino hinold up da kat insalvage dan. Mapukpukaw nga ta? Wano talaga nga intaray nanti kwartam, Auntie? Ha? Ay, pasensya kayon. Ngamkasta ti atap ko, Auntie. Ngamin, naglawag mo ta kukwartaan na kalaang di Rogelio. Anya, ay di mo man pagatapan iti dakas ni Rogelio, John. Apay kumangay mat nga aramiden na ti kasta kanya. Ha? Ay, kwa. Pasensya kayo, Auntie. Ay, diyak mat kitipat padaksan tinobyom, Auntie. Ngamsapay la ko mga rod, ta nagbiddutak lang iti atap ko. Day, anyat napasamak dito'y balayo, Cesar. Apay nga'y nga awan matan dagiti agkakangina kagawaan yaw. Ay, awanan na. Taimbayad ko kadagiti utang ka, manang Roseng. Anya? Nujak nga minagbayad, ipabalod da. Anya? Sa dino nga iti ayan ni ipagprisela. Ay, nabayagan na nagsina kami, kabagays. Anya? Day dati puno manang. Isu akayat ko ang mailakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang ka, gapu iti sugal. Kat ni Jonah, sa dino matan ti ayan na. Awanan dito'y lugar tayo, manang. Napan iti lugar ti gayem na. Agsapol ka no iti mabalin na pagtrabahuan. Ay, una yan. Pinanawan na ti asawak. Agraman ni Jonah nga anak ka. Gapaw iti nalabas a panagsuksugal ka. Kat nagbasulak pa iti asawak. Ay na, anya na ituyan nga inararamid mo, kabagis. Saan lang nga day ta kabagis? Alaan pa yun ti bangkaw to'y balay me. Anya? Awanan ti pagnaanak, manang. Baala, di mo't pagparikutan day taading ko. Mabalin mo lang tati umay dyan dakil abalay. Agpay sa humanang. Wan. Agkapsat ta, Cesar. Awanan ti sabaling agtinulong no saan adata. Ala, gustong day ta pa nagsangsangit mo, Auntie Eva. Dayro bang asangitan ti kasya ang klase ti tao? Kunak no addan ka binulig ko iti biyag. Ngam na ilaw anak lagayam. Lino kunak na ijay Rogelio. Auntie Eva. Iso amin tinapalan ti sweldo.
Agraman loon ko. Awanan ba inday jata o? Ala, baya mo nanti. Sana bali, tadda kami mat dito eh. Saan da ka baybayan aging ga iti panagbakat mo, Auntie Eva? Kaasimot ni Insan Jonah. Kastamot din ni Uncle Cesar kini Auntie Eva. Ay, wan nga rod Ngam no panunutan anaimbag. Panagkunak katusto lang tikas di na pasama kadakwada na kay. Ha? Barang isumot din ti pagnakmanda. Isudalakat nga rodan ti pagsasaritaan dagiti makamam mo kadakwada. Launay alakay. Sigurado nga isu ita ti pagpiyastaan dagiti chismo sa akalugaran tayo. Nang runa unay ni insan mo a Jonah. Kasano, kat naipost mo't ngamin iti Facebook. Ay, wan nga rod Sikaman mo ti maipost iti Facebook. Sada pa ilang kapsyonan iti Queen of Kabit. No saan ka alumnad iti bain? Ay, palangguad tumot di kasinsin mo lakay. Paglastog na unay ti big time kanu nga asawa na. Ngam kabit mo't gayam. Anya nga ita. Wan nga rod Nagpadaan dan nga agama. Nabit at talaga mo't ti karma niya. Kita man mo't tinapasama kini Auntie Eva. Nagadu nga agkakasakit asa una ken kaini. Ngam ita, si kamot laang gayam ti pagkamangan na. Malam. Guston bakit? Di ka nagsawi ti may kontra kadakwada, takaasi damit. Masurunak lang amin lakay. Iso anarigat at talaga ti agpalangguan. Ken agsasao iti saan anasayaat. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga al-al daw. Naganak abalasang ni Insan Jonah. Nimot Auntie Eva agmay sa itan ijay balay na. Ngam kitdi, kanayon mimot asarungkaran, nang runa dagiti anak ko. Isuda ti mang tultulong kan mang kadkadwaken kuana. Ket tultulungan da kami matlaeng amang papaadal kadagiti anak mi. Nang runa unay, kadagiti dua nga addan ita iti kolehiyo. Nimot Uncle Cesar, kadwa mi ita dito'y daan abalay, ket pasaray ipasyarmat ni Insan Jonah ti anak na dito'y lugar mi. Ilingad na kumalatan itinagan a Clarissa. Nasapa kami anaulila iti ama gapu iti sakit akimpat kenkwana. Isuan ni nanang kanilolo langan ti kadkadwami kanimanong ko. Rugyak mantag salaysay sumagmamano abulan ti napalabas manipod na itabon ti amami. Agtawenak idin iti 16, 19 met ni manong ko a Clarence. Kastoy man dagiti pasamak. Sikat ti inauna. Iso asika nga rod ti pangital kak iti adem, wan? Ha? Anya ti kaya ti asawa, nanang? Mapanak manggad iti sabali ang lugar. No kasta, panawan da kami kan ni Manong, nanang. Kapilitan tapno adda pagbiag tayo, anak ko. Natay lang arunan ni tatang. Ita, panawan da kami man. Nga rod Aganos tayo, anak ko. Amuyo mat anarigat ti panagbiag tayo. Nudyak ang trabaho. Sigurado amatay tayo mat itibisin. Nanang? Di kay agap-apawan. Di yu suksukiran ni Luluyo. Tungpalin nyo amin nga ibagana kada kayo. Wan, nanang? Clarence, di mo baybay ang ti Adem, wan? Wan, nanang. Katagan-anat kayo kumakanayon iti lugar apapanan nyo. Ikarik, jak to baybayan ni ading ko. Agyaman na kanak ko. Saya atin nyo ti agadal, wan? Wan, nanang? Apay nga ta adimat agawid ni nanang, lolo. Ay, huwan nga raw napawag. Manwabulan ang tinapalabas, manipod pimanaw.
Ang maging gaita, di pa'y nagawawid. Nalipatan da kami sa amatan nga anak na, lolo. Wen nga rod Ha, ay saan? Amo nga gawid tumatlaang jay inayaw. Nalabit ama kumikumlaang day jay iti pakitrab-trabahuan na. Agsabi nga kasan nga agatan, lolo. Anya, ay saan naaapok? Ituloy mulat ta ti agadal. Marikatan kayo namang isa ka diti pagbiag tayo. Nang runa kat saan mo na sumangpad ni nanang. Uray kumamat no agpawit iti allowance me. Ang pulos mat nga awan. Ada si ti Diyos, apok. Amo kasan na tayo apaypayan. Lolo? Agsado yung akon, tagtrabaho ak. Ni atin ko laangan tagtuloy iti kolehyo. Ha, Sa dino nga iti pagtrabaho mano? Kumpormi titan agpatulong at kinininong din siya. Ta isaraknak ngagtrabaho iti construction. Agurnungak, tapno makaadal ka, ading. Lalay kagtagtrabaho. Masapon ngagkagatak. Itikas na. Alaan taktumanan ngagtrabaho. Masapol ang makarunungag. Sakbay nga aglukat ti klase. Tapno at dapagin ro ni ating ko. Gusto pa'y lang dayta, Clarence Barok. Aginanak ka pa'y. Umay katag merienda kayo pa'y. Sige lang, ninang. Madamdama akto nga merienda. Ilupas ko pa'y lang ti aramidak. Sayang amin ti oras kahit isupay mata ti malpas ko. Ay na, di mo matparigatan ti bagim Clarence. Di kagdanag. Takulamot ni ninong mo. Akanayon na kanton nga ayaban, tunggal at tamaala na akontrata. At paiso, ninang? Wen, alaala, umay kanta mapanta iti ayanda ninong mo. Ituloy munto inton madamdama day tar aramidam, Clarence Barok. Sige, ninang. Kursunada ka, Beatriz. Iso ano kayat mo? Iyawit kan. Ha? Ay, pasensya kan, Billy. Ngamawanan iti panunot ko ti makiasawa manan. Adda nga mindo nga anak ko abibiyagak. Iso ama sapol ngagtrabaho at. Awan pa rin ko ti titay ta, Beatriz. Siya akong ti makammo, pati kiti anak mo. Anya? Kuno ti pagpagak. Ikan kay ti kwarta nga ipawit mo katakwata. Katukat ti pan nakitendam kanya. Ha? O anya, mayat ka. Kuhan. Panunutak pa'y anaimbag ti may papanitidayt na abanag, Billy. Okay. Adamin kan ka desisyon, Beatriz. Ang amno siyak ti sika. Di mon sayangan ti oportunidad nga ibagpagagkan ka. kumusta nga iti nagmalam at trabaho, Clarence, apaw? Okay lang, met lolo. Saan ka pa'y unang agbagbag ka ti tinadagsain? Ang mga numapwersa ti sikat mo. Wan, lolo. Kahit di ka na yun nga ibilin ko kan ka. Hindi mo liwayan ti kumararag iti apaw. Ikamang mo amin kan kwa nang aramidam iti biyag mo, apaw. Wan, lolo. Katagyaman na kiti kanayo na panang palpalagipyo kada kaming apo ko yo. Way, napaw. No kumatabak nangak. Uraysan kan nga trabaho. Tasya ko timang padal kada kayong agkabsat. Ngaman yan, tanagrigat tumat ti adda kasasaad ko iti biyag. Di yun panunutan day talolo. Tinapatag. Agdeden na tayo. Un matkit di apok. Sana balay, tanda si ti Diyos. Idaw-dawat ko asapay kuma. Tamatagi na yung tisalunat mo. Tapno napiksa ka latang agtrabaho. Agyaman na, lolo. Manong,
Kayat mo ka dita masahiyan ka? Sige man nga ro, dading. Sige, agad ka tamasahiyan ka manong. Iti kasta, marilax ka mat. Amok ngamin akanayon ka mabambanog. Pagrabangak tayo takas manong mo, ading ko. Agyaman ak manong, nakasingsingpat ka talaga. Bayam, tano makalpasak iti panagadal ko, sikan tumati umuna tulungak. Aus? Agpaiso? Wen manong, promise. Sana day tati panunutom, ading ko. Dikit di panagadal mo din to naran. No nasaya ato ti pagtungpalan, naragsakak tumatan, ading ko. Ay na, kastamlatan Billy. Kanayon ka na bartak asumangpan. Nagdayta ka man na ako nak Beatrice. Di nakman pakibibiyangan iti kayat kong aramidan. No, di mo kaya takapilan ka manan. Nawatam! Kasanukat masikuga kon. Ngam aging gaita, awan pailaang nagbalbaliw ka. Nagkari ka iding agbalbaliw ka. Ngam aging gaita, awan pa'y tinumpal mo ka dagiting karim. Ah! Anay ko. Apay ngagtumpa ka ngay. Kasano? Kat nakaari-ariwawa ka. Day palangiwak mo timang magag. Abak mo pa'y timanok nga upa. Aputak. Nagalas at talaga ti ukalimbili. No amukla ang akastoy. Sa anak kuman anakidanakan ka. Ulbut ka! Agsarten ka! Agsarten ka no di mo kaya tapasarong wakpay tisipat iti pangiraping mo. Billy. Ako lima ka, kasong batak di awak ko. Asino maninday taya. Ni Pare Felix. At ang aming papanan mo ito. Sa tino manin ti papanan nyo. Amangan no saan kan tumanin nga agaw-awit. Aging gaasaan ang maipos ti kwartam. Makarang ka talaga. Ha, di ka kamanlangan. Agsubli ka dito, Billy! Billy! Kasano nga Clarence? Umayak ang singiran Barok. Ha? Ay, kuha, Auntie Nilda. Pasensya kayon. Awan pa'y maibayad ko ita. No kasta nga rod, nayunak ti porsyento ti utang mo. Ha? Sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pawayway mo aging gain ton Domingo. No awan pa'y laang, nayunak ton ti porsyento na. Bawatam? Sige, Auntie. Katagyaman na kitipan nakaawat yo. Di kay agdanag. Day karigatak na idiskitaran aging gaintong Domingo, Auntie. Sige. Urayat nga rod aging gaintong Domingo ti bayad mo, Clarence. Sumurot kang aminan kanyak Clarence. Anyang amin ayang agpaiso ti panggatam manong. Agila ko iti maiparit nga agas. Anya? Dakkel ti kita ditoy, Clarence. Kinapudno na, adumot lang ti padam nga agtutubo ang narekrut ko. Iswa sumurot kan kanyak. No kasta, may sakang arot adrag pusher manong. Wen, iswa talaga a big time mag. Oh, at to'y ti advance payment. Awata mo ang Clarence. Ha? Kuha? Ay, sus. Di ka ka din nagdwa-dwa. Amok ka sa pulam ti kwarta ita. Amom ka di, apagbiitan a kwarta na ito'y. Kita anak man. Pasig abaro dagiti kawas ko. Saan lang nga ita? Puro branded pie. Kan, nakagatangak pa yan iti motorsiklok. Maputangak, manong Rene. Awan ti rumbang apagbut ngam, Clarence. Siya, ti makamukan ka. Aglako ka lang, met. Kan may sa, limod mo ti panaglakom. Ado ti kakadwang nga agtutubo, kunak manan. Saan? Yak kaya tagbasol manong. Maputangak at talaga. Okay. Makamu ka nga rod. Di ka mat mabalin na pilitan, no talaga at di mo kayat.
Clarence. Ay, nasaya at mait. Tasaan ka din nga giti da ije arinay, apaok. Ay, maipasubo ka laeng. Saan arumbang nga palam ti panagbiag na? Tanagga pumat iti dakas da ijay. Wen lolo, talaga jak aparan. Ngamin, nagkapuy ti dakas awagas ti ado akwartana. Wala. Ti rumbang nga apalan, kan tuladem, kat dagiti nasaya at nga aramid. Wen lolo, Ay, nagalas kat ti ugalin na ijay arinay. Imbis nga isuro na ka iti pagsayatam. Saan mat? Ta isuro na kakit din iti dinuduldog nga aramid. Ay, laklakayanan da ijay arinay. Hanggang kaslasaan nga agpampanunaw. ala, bayan nyo lolo. Di kay agdanag, ta sa anak kasumurot iti ipagpagana apang lakaan apagkwartaan. Hagyaman no kasta apaok. Basta di ka umibet iti Diyos. Isulaan ti makatulong kan ka. Ano ti wagas na tapno maipaay dagiti kasapulam. Wen lolo, Buyugam iti aramid dagiti kararag mao apaok. Amok nga muna ti linaon ti puso ti asino man nga agkamang kenkwana. Mala, sumango kayo ni tilamisaan tamangan tayon apaok. Anusan tayo da ito inlambong ko anatang. pasensya kayo no sa anak ka nakagatang iti naima sa sidaan lolo. Apa gusto laang mat ngamin ti urnong ko. Para iti pang tuition ni ading ko. Ay na, di mo panunutan da ita apaok. Mala, mangan tayo kit din. At atidugan tayo pailaang ti panagan-anos tayo, manong, lolo. Bareng makaturpusak to, kat makastrek ang adagos iti trabaho. No addan ton trabaho, kat agsweldo ak, agsida tayon tumat tan akanayon iti agkakaimas. Ay, wala apaok. Wen inal daw to akarni ko naman. Wan amanong. Mala, gusto pa lang deta nga imahinasyon yaw apaok. Mangan tayo kit din. Agyaman ak unay manong Clarence. Gapukan ka, nakaturpusak iti panagadal ko. Awan na nyaman na ading ko. Agyaman akman. Tasaan mo sinayang ti ado sakripisyo. Amok ngamin, no kasano dirigat mo, manong. Kat dayta, tinagbalin nga inspirasyon ko. Mala, umay kang harudan tagawitan. Nagluto ak iti basit a pagsasangwan tayo je balay. Datayo ka dalolo. Agawitan ta sigurado nga agururay yung dayjay. Manong Clarence, kayat mo ka di nga ituloy ti panagadal mo? Ha? Saan na natin ko? Uray awan adal ko. Basta nakaadal ka. May mayat kumamat laang ano makaturpos kamat iti panagadal mo, manong. Saanan? Gastos laang dayta. Siyak ti makaamo iti magastos, manong. Ay nasaanan ko nakmet. Diyak kaya't asyak ti papanan ti sweldong Clarissa. Agurnong kakiti para itinapinta sa masakbayan. Di nakpagnanagan. Tagbiagag nga oray sa anak ka nakaadal. Amok adumiskarte iti biyag, ading ko. Sa dino ti papanan niyo, lolo? Ay, at gudo nga manapaok. Mapanak makikinda. Siya kunti mapan, lolo. Apay, awan trabaho maya. Awan, lolo.
Ay, siya akong timapan. Tapno makainanaka, apaok. Lolo, da kayo tirumbang nga ginana. Iso asya akong timapan. Siya akong timapan ko nak. Iti kasta. Saan kayon amabannog? Sige. Sika nga rin timakam mo. Klaren sa paok. Mano ang tawon mo tajak nagaw-awit dito'y. Imadon di pastak. Awan ididag ito'y. Talaga dakkel mo't tinagbaliwan da ito a lugar. Puskulo akong atiropak nga agamang kadagiti anak ko. Kat sapay ko mata mapakawan. Kan maawatan dak nga inada. Gapo iti panang baybay akadakwada. Mami, natuyin ti danong ngayong pagatang nyo. Agyaman na kanak ko. Mapantayo ka din. Wan, mala, bitbito mong ti traveling bag mo. Tagawitan iti ayan dagiti kakapsat mo. Sige, Mami. Excited ako na makakita ka da Manong Clarence kan Manang Clarissa. Kastamatan ka ni Lolo Arsenio, Mami. Oray siya kanak ko. Mala umay kan, tamang kita ta iti tricycle apagluganan ta. Uwan, Mami. Tinasayaan. Magna ako na mapanigya palengke. Sana pali, taas si Degmet. Sayang namin di pagpletek. Ay, partakak di magna. Itikas na. Makasubli akadago siya balay. Partak matay na nalugan. Dito'y titurungan na. Nay, apa yun mapaok? Di mapaspasamak. Apay nga agdardaras ka. Mapanak iti ospital, Lolo. Nay, apay apaok. Ni Manong, intaray da kano iti ospital. Anya, tapay. Anyan napasamak iti kapsat mao. Nadungpar kano iti lugan. Kabayatan ti panagnanama pa ni Jay Palengke, Lolo. Anya, Diyos ka. Sigun ka dagiti saksi. Napukawan kano iti preno ti lugan na nang dungpar kan kuana. Kat delikado kano ti kasasad na. Anya, saan? Saan na puno na ita? Clarence apaw. Clarence. Lolo! Lolo! Tulungan na kami! Tulong! Manong Clarence! Manong! Agring ka! Saan ka pa namatay? Pangasim, Manong! Excuse me, miss. Doktor! Siga ka diti apo ni Mr. Arsenio Soriano. Uy, doktor! Kumusta ni Lolok? Lading itak. Nga pinaramid mi ti amin na kabalan mi. Tapno mais pali di pan nakatake na. Yan. Saan min anais palpay? Sana punta tayo sa doktor. Saan? Kasanuak payitan, Manong. Una yan tikastoy. Una yan, Diyos ko. Pinaggindan mo matlakit din nga inala dagiti patpatag ko iti biyag. Kasanuak payitan. Kasanuak kon. Bumangon kayo dita, Manong. Lolo, bumangon kayo, pangasiyo. Clarissa, anak ko. Nanang. Clarence, anak ko. Clarence. Tatang ko. Apay ngay adidak man lay nuray.
pakawanandak ko ma. Luitag lang gagawin. Ipatpatag ka na Clarence anak ko. Kastamat ka na kayo, tatang. Awanan. Awanan tinagasingsing ko nagasat ko, nanang. Yung uray ni Lolo. Awan matan. Clarissa, anak ko. Pakawanan lang ko ma. Amo nga do tinagkurang ka na kayo iti kapsat mo. Atuya kasi papakumbabagang kindaw iti pamakawanan ako. Mami, Clarissa, anak. Iso ni Aris. Kapsat po. hello, Manang Clarissa. Pasensya ka. Amo kasaan ko mga itati kundaway. Ang uwan. Nakiasawa kiti may kadwa kundaway. Kabayatan ti kaanak iti adayo. Kat naandaan kami iti anak. Piso na lang na nagsakit ni Billy. Aging ganatay. Awanan kadwa mi iti balay. Iso ang nagdesisyonak nga agawit dito'y lugar tayo. Pagamanyan. Yak pulos ni namnama kasto'y gayam ti masangpot na. Di yun panunutin day tanan. Di kayag danang. Sa anak mo tanagimula iti sakit tinagam ka na kayo. Tinapatag ita. Kat nag-awit kayo. Kalpasan ana itabon ni Lolo kani Manong Clarence, inornos mi met tinagbaetan mi kaninanang. Inawat ko ida iti anak na. Nasingpet ni Aris. Natulnog nga ubing. Iso siguro analakakmet nga inya si dagtiriknak kenkwana. Nang runa kat kaingingas na matlaang day di Manong Clarence. Kat ita, isumat ita ti pagad-adalak. Dandani matan sumrek iti kolehyo. Uray agkapsat kami laang iti ina, nagbalin kami matlatta anasingad. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Clarissa.